Mi. Pod Bočom je stala, na fejsi prebrala, da bomo žgali v Tivolski hali. 3. decembra na cuk se je vsela, v Ljubljano pelala, strašno vesela, bo z nami vrešala. 3. decembra, okoli 7:30. Gotovo, čevapi. To je to. Hvala. Z tega se bo dalo nekaj. Z tega ne bo bolj pa tudi.